Шубашкарда самокат падада велосипед по жүремели ергезене азайлдереші. Черетлі асталық урокне шул ер инспекторизем транспорт министерственче церлі спорт школінче шлеген земіртерчеш. Цел булыва икшір ытла ача худшынче. Таргычпата да велосипед по жүремек молдываганзем Шубашкардан умайланзах пырайшы. Шавын башул жинжилару дұру да кыткысланна. Уйрамақ шула демлі болмалла. Кыжалгына республикара самокат па ярнаганзем худшынны бе билік аварий болна. Унда піржен пурнычы тадылна, тваттыжа аманна. Велосипедистен бе шиженгек болна, піржен вильня. Халги уна жутазасын пирин шагингексен шуджи утмыл вижи числеге даран житненде. Вол вижи числегенженде пирин шинзем электросамокат сембе машинзе бурзагерзе шабын небен хызине аман сузырны болнынде. Шак мероприятие бір иртерешін мөнжін дезесін шинзен батнеде шидерешін. Шак электросамокат сембе велосипед сембе мөле жүремеліне, шта жүремеліне, рулемне, юзрелар маламар, шулдырық жүремелі мар жинжен. Самокат чинде прыжинка на жүремеле, телефонба галашмаламар, ыты ябалзене кадарца, шта жүремеліне, шул ер хруштық правил зене, кадарца взене шидерзе, взем ингексене андекчер дезе, туза иртерне ябала. Пуханна школа дезем без студентсене хруштарлық темебе лекция улаза баджеш. Велосипед па тада самокат па бына жүхне хызене мінлетет малыне ынландараган фильм кадартреш. Шавынбеге хингеге лекнешінна піреміш пулыжу мінле күмелене аза илдерджеш. Дмитрий Осипов самокатыне арендына параган пір компания ишлет. Выл юлдажы бе шакушса жүремелі хадер уйрымлығы бірге қалызы бача. Он баярына жүхне негжанда темлеге жуатмалла марине балыртыры. Шавынбеге хекін вишен жүреме юрамаш. Самокат шержерім килодаран чыдаят. Ондан евірдарақ бұлзан аккумулятор етормыз шымырылме бұлдарат. Тада хывачы екшіралы ватраны тлашы бұлзан онба жүреме ядарлы права керлі. Велосипед па жығына едізіне хивелі кустармазем клуб ердюші Вячеслав Платонов ужымлатыры. Выл вунзағыр жолынде шак юғымайырсы бұрайд. Шубашкарды тадашыне Шубашкарды велосипедистем валетуны жолсем анативіштермеші. Хулашыны зем шак транспорт па ытларах узугурма бұшлазан тембегек шчетет Вячеслав Яковлевич. Унжухне урамзенже машинземде сағаланеш. Опытлы ердюші ажасыне нумай узырлы канаш пача. Премыш худ шуладуха ганзень велосипед па. Яланах пидет чеплен хадерлин мле шуладухма. Ну малданынде велосипед пулмала он, велосипед желаях пулмала. Юрахла велосипед пулмала. Онын тормоз семде шлемеле, шармалы. Онын рама жинже пулмагерле, руль жинже пулмагерле. Шерле кайны жүхне лампа марынде ол фонарь дейші, да? Волда пулмагерле, күжалда херле, фонарь пулмагерле. Вот тада onun тұғынмала, через тұғынмала. Мастер-класса худшынаганзем пурде спорт школесенче инспекторзем булышны бе, велосипед па тада тұргыч па ядарлы лаптықра терес ярын мавренжеш, терлі чырмава барындаржеш. Кустырмалы хадырзем бе пушлаза палашаганзем де бөлжеш. Пызык опытлы зем үттізіне теслев кадартреш. Чевашен Глармали, Надежда Александрова, Михаил Солин.